Srangsaro Central Baptist Association te Augle and Hallelujah Baptist ni kathalai jak saktan Mumbai Jongpui jora thelakung amchani 108 nukhuni chugya lukurok no bakjak khachamo thelakung hatiolwa jijak chamung bakmani pandao manjaka Central Baptist Association ni XGS Reverend Sopon Deborma te S Ipor School ni Secretary Reverend Ravindra Deborma no khoboi kubuni pastor te ozamaro Corona bemarni chachararawo korom sajak haseti hayung nilukorok obai kheno samung humung manthogiani bagi rangpuisa te chamung numungni bialo hastin samukhlai chanai joto lukorok obai bialni jorawo jingjalo klaijak hastin jugya nukhung nilukorok ni chuba chukhlainani bagai sikangi phaikha Central Baptist Association te Augle and Hallelujah Baptist Church ni ojamarok Srangsalo Central Baptist Association te Augle and Hallelujah Baptist Church ni kathalaijak sakthar Mumbai Jompujola thelakung amchaini 108 nukhungni chugya lukorok no bakjak chamung thelakung hatiolwa jijak chamung bakmani pandao manjaka Central Baptist Association ni XGS Reverend Sopon Deborma Simple School ni Secretary Reverend Dharmendra Deborma Reverend Sanjit Deborma Mohan Koleite Reverend Shombu Deborma akosong Angkai punya hamai maya foro, ke tangkai terno, hamai maya foro, sini Central Baptist Association ni, sini Executive Secretary, tai sini leaders rokno, tam hinba, borok organize kema bai, omai ke sini kaisa samung kaham tangi mangka kaito ni Mumbai, dah hamai maya foro specially je Kok Association ni je Hallelujah Mortha ni je leaders rokno, sini takuk te bukuk songno. Boroma heke sak baitang agui phaika sini dofaro tabuk omo hai pandemic jorao kubang ma nukhung rok saung krui tangna tangi sanani ke phano jugali nai omo hai krui omo hai jorao borok Central Baptist Association no omo hai kaisa amsai thela gung hai amsai yo boroma heke relief goods bakna ni bagai bor proposal hoka tai sini Central Baptist Association tongthugi yasak jakamno tai sungaguli baptist mo tharo sungbo wansuka sung oma heke samungka hamtang thanio sungbo Hallelujah mo thabai ke thansake basawan halinai ang belaigan hamai maya foro yang amsai ni joto dakhukte bukuk songno yang amsai yo sini je Central Baptist Association ni je motha tongne bongni motha ni leaders rokno bor belaikan chubaka tai je tini yasak nai rok borok nobo hambai maya foro bor khasu khaja kai phaleka sungomo omo hai covid je protocol tongmani government ni amno tino sung distribution rok phaleka mask sung puila bakha amya gulo sung distance social distance maintain khaine ne bagai bebak joto protocol tongmarok sung bebak puila khaika amya gulo sung distribution bakha ang teba koinamo sungo sini kabang mat oma hai mot harok tongo sini dofan bisingo konga organization tongo borbo khatungi tongna oma eke sini dofar no chubai oma hai pandemic jorao samung krei tangnani jaga krei kebo samung tangnani bagi rin hoya oma hai jorao phono borok ni thanibo boni gana obasana ni bagi joton khatung khaja ngi tongna hne ang wansugo bongno koyo oma hai amsai kubang masini tongo suru thela kong simia tipra ha ganangi sini dofarong ni kubang ma jaga tongo bongno oma hai ke sujug nai mano angke especially belaikan laki hai ma tongo oma hai ke kaisa sini dofani logiwa ang basanan sujug manka ani association ingai ani aguli baptist mo thaningai tai sini Hallelujah ningi nai organize ningi nai tini je media angai ne nor phainai takuk te bukuk songno nong belai kana hambai maya foro asuna hambai sini mungkin ani mungka Johor Deborma ang Aguli Baptist Mothani Assistant Secretary English samtangi tongo ang Central Baptist Association ni korksa member hambai
kaisa kaisa nukhungna mairung chamani thok dal alu tei gunda no khobi dal bidal chamungni mani bakjakmani koktuma bialni jorao obai dal bidal nukhungno nangmani mani khane mani belaino khasrangja kha amchini lukurok Norno tini marum bangna rok sabo saideman Baptist Mort Kristen dok. Kristen Besake bagza kan norno marum besrok unaro man. Pasti na Paski alu 2 tam tong beg bisingo. Mayrum tongo paski na ka thoka he tongo ka dal kisa tongo alu 2 kg se gunda ka he tongo Gundar ko tana. Bo hema tong ka norno je marum bagmani norok maman bisingo. sakhana hinmano ka hangkong hinmano ang samlo ko man to yale bagi sa 2 din oba 3 din oba sai man to hinmano Para biang ni. para ke 3 number ko ba Oh je tini marum bangun jaga ni bung tamo. abo thelakong baza Bung bazar. Bung tamo ni. ogor de borma Kirtan hoite bak manita Besake baka marum besrok unaro dego. oro mairung 5 kg ongnai khai alu 1 kg khai thok khai dal khai soyabin asok nota Sai tam tong. khai kunda Gunda. Bahima tong ka norno je marum sama de alu ro pias ro gunda ro bang mani nong ni bukha bu bahima tong ka. bakha tong thok ta bak man ba kai tor ne mungoi O jagan bu mung tamo molitha ako thelakung bazar. Jakum bazar. ro. bai takarjola ni shimi asuk ni kokthum chini khorang